Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizoqala kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje khona uzokwazi phela ukuthi uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngizokufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lesinjabulo ibhale emehlweni-ke laphana-ke kwaphe-MK emva kokuba-ke kuvele ukuthi okwakhulunywa-ke ngomongameli-ke wayo-ke MK laphana-ke uJacob Zuma-ke kuyiqiniso-ke laphana-ke kodwa-ke ngifune mina ukuthi nje uzwe ngami-ke ukuthi mina ngithe kufanele nje ngidlala-ke futhi-ke yabhuti-ke lana-ke veza konke-ke mina ngicela lapha masizule-ke futhi le ngena ama-comment section futhi uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lelo libekwa nguye-ke ubhuti-ke lolu kusebenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala yokusho nesenekele mina konke phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Izani Fire Brigade kuyasha iwe mama kuyasha liyabhubha abafana libhubha nommeli konakele ngathi uma ungayithola into ozoyihlafuna uthola into ozoyimunca. Yabona-ke manje libhubha nommeli SACP siphumela obale yathi hawu kanti yonke lento ibisho uZuma sonke lesikhathi uqinisile umethi i-ANC ibe ney'ngxoxo ne-Democratic Alliance before kuyiwe kuma-elections ango-2024 vele i-collision yabo ibisivuthiwe kanti lento ngampela ikhona ithi SACP hayi bafana siphumele emnyango siyoyimela thina sodwa othi ANC that we have taken a decision to contest local government election as a Communist Party. So officially and formally now this has been communicated with the ANC. So one of the discussions in the January meeting will also be to attend to this matter. SACP's means business this time around. The Communist Party has vowed to contest future elections independently of the ANC. Naku kumbuzo wami ngithi mina niyancena yini ukuthi izumazimi imani yofundwa ezikoleni ifakwe nje ibe sifundo kuthiwa nayo izumazimi nayo ipolitiki yangampela ayi yonke lento ade ifundwe yonke leminyaka. Kuyavela vele ukuthi amagomanisi amagomanisi so ixoxa ngezithombe le uyabona bafethu ake si-analyze kahle izumazimi. Umsholozi uthi ake sibambe ipolitiki sibeke endaweni yabo bafethu ngiyolokho ngiyiphinde njalo leyo. Ungathi umsholozi wayiprofetha ukuthi cha ayisebenzi le system yosopolitiki abangama-officials yosopolitiki abawu-government ayisebenzi. Isho lo yona-ke manje into yasekhaya lalela la nyamunca mina. Ngesikhathi ewunobhala ngizolibika phi ikhansela ngophana ngiye lapha kunobhala ngolibika ikhansela ukuthi yazi ikhansela nami u-1 no-2 no-3 manje nangabe seyena ewunobhala aphinde abeyoba ikhansela. Hayi bafowethu ayifundisa umazimi ezikoleni ayifundisa umazimi nangapha eKwaZulu Natal bafowethu isililo sikaMtolo sizwakala ngisho ule kwaNongoma ngisho kwaMhlaba yalingana uyamuza uMtolo uyakhala uthi nje sihlulwa uRamaphosa sihlulwa nje ingenxa kaMbalula noRamaphosa ayikho enye into esihlulela yona kodwa hayi ukuthi ngibayeke ukukhuluma ngoMtolo noDuma bavele hayi angiyeke ukukhuluma ngabo. Lento esasisho bafowethu ukuthi na inkinga lephezulu nanga umthatha la khona neGauteng nayo ikhala same story Mpumalanga nayo ikhala same story. Lo baba uyiqedile inhlangano yabantu uyabona saphuma nje asithandanga yilo baba uyibulala inhlangano ufaka onqinqwankulu njengamanje iphethwa abamhlophe kuthiwa before kuhlale i-NWC before kuhlale nane-NEC iqala kohlala i-GNU kuqala bezongohelene ukuthi fanele i-ANC ithathe iposition ungathi-ke nizwe